Nimba no orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Apagsip nga titay simangpot kayo diti asideg ti radyo tatang. Ita, rabiin. Nga mawan pa iti kabalyero. Esmeralda, dana pagtigabalyo day jay. Adda makitkitak nga aniniwan ti tao ken kabalyaw. Ti kabalyero lakit din dayta. Lakit ti tatang. Agturong iti radyo. Awan maaninhawan tayo a tao iti rancho. Ti amok ket adda agbanbantay. Panawan kayo pa dito tatang. Umasidegak iti sungadan ti radyo. Pagkuyugtan, tulungan ta ti kabalyero. Tatang, bimsaan ti kabalyero. Madanagan akmatan. Nga masapul apatib karet ti pakinakam ko. Diyos ko, tarabayan na kami kuma. Amo kamay sa lungasing iti pagayatan yu ti agibales. Ngamday ti lang ti pamuspusan tapno matuntun mi ti kalintigan mi. Aginayag tala nga umasidag iti ranchaw. Wan tatang. Amangan lumakadlaw dagiti agbanbantay. Ayanan di kabalyero tatang. San tayo matalang nasiputan ti tinarong na? Nasipngat nga men. Nakapsot ti silaw iti unag ti ranchaw. Tatang, Ha? adda nagasog. Tinga ta kabalyero day jayan. Ang mga nada nakasipot kan kuha na kadinang randa. Kasano nga ruden da ito eh. Agatras tayo pala. Narigatan. Agunay tantulangan. Inton, madamdama. Kas iti kanayon nga ibagbagakan ka. Saan arumbang nga agbutan ka. Oh, tatang. Oh, kaslado mas asidad ka tayo. Ha? Di kabalyero. Oh, maanin na wak. Agsinsinyas. Ay, magsakit. Pader lakit di tinatong parkumanan. Saan dinutayan ko? Sana may katilupot. Sana'y barabat ka na kiti matak. Nakapungulang iti imak. Pamaran ba'y nagkapat? Isulakit di takin aramid iti daytoy. Makarok atak lang balsak. Patayag. Uray na senyorito Brandon. Kanandun niya Margarita. Patayag mat ina. Asidig tayon iti patuldo ti kabalyero ang nakaidulinan dagiti armas ken pala. Aday tamot ken dagiti kakadwa. Esmeralda, kasla kabisado ti kabalyero ti torturungen na diti rancha. Unarod. Daytan ti ruwang nagturong iti enda kiti balakan paltog tatang. Kakadwa, kartingan nyo ti agikarga kadagiti paltog ken bala kadagiti intugot tayo asakaw. Anya day jay. Ada nagsasaro nga nagasog. Ay, kanalbuong, darasin nyo kakadwa. Sakbay ang madlaw na tayo. Makalibas tayon, saan ang mabalin nga adda matay ka na tayo? Hindi sumlat na daytan na nabarang. Pagsubli ka hindi nga to. Senyorito, nega. Noan niya tibilin ko! Iso titong palan! Mawatam! Senyorito. Oh, anya ti pagmulanglingam na nabarang? Panawan kayong senyorito. Salbagan. Sige kaban. Tumalikod ka. Terasam. At dayta, senyorito. Nakatalikod akon. Barabadak na kiti matam. Itong pala maamin abilin ko. Matungpal, senyorito. Oh, stadikad ko. Natulnog. Ay nga ta binarabada ni senyorito Brandon dagiti matag. Dayta. Anya ti ipaaramid na kanya. Nagpaibaba ni senyorito Brandon iti makan. Sa
pinauli na itay makaasidag ni Gapa. Ay, at talang araw na maburibura na. Sa dino, ayan ni Bruno. Duan nga aldaw manipod iti lahat anak pukaw. No si bibiyag pa'y. Basta unay lakit din, abisin na. Marang! Anya day jay? Nakariingan ni Doña Margarita. Ay, adadimtang nakakabalyo, senyora. Yung katanawan! Among na sinyo! Juan, senyora. Tinoto tayo! Tinabay! Pa, adda ka nun ng raot itirancho. Ay, senyora! Rinaot na ka no tirancho! Tatang, nagsapa kayo na nakariing. Saan kayong sama tayo na naturog? Nasipngat pa'y lakan ah. Agtimplakan iti kapay tapno madengep tarusok mo, Esmeralda. Sikan samot ti saan anak katurog. Nalisib dagiti matam. Pampanunutot ngamin tinapasamak iti rancho iti rabi itatang. Panagkunak. At talakit dinatay ka dagiti agbambantay. Ti kabalyero laeng tinakirangit kadakwada. No saan ang nakirangit? Amangan no adda natay kadatayaw. Uri kilagkin kintay iti rabi itatang. Masyanak kadakwada. Saan kumarumbeng nga danatay? Dakis dagijay atat tao. Paar-aramat da kada senyorito Brandon ken Doña Margarita. Tatang, Saan arumbeng amaasyan kakadakwada, Esmeralda? gamadamot pamilyada ang agladingit. Apay nga binanaskan na mapasamak dagitoy. Esmeralda, Kan, no maipapan kadagiti armas ken bala. Natalgad ti nakailimbanganda. Iso nga oray agatap ni Senyorito Brandon ang makitkumkumplot tayo iti kabalyero. Awan to ti maalad da nga ebidensya. pangrogrogyan lang daytoy tatang. Amok, adupay tinakamamas ang mapasamak. Oday tagkabat. Nilukatan ti ridaw. Mabit lang. Katek ti naibarabad kadag iti matam tapno makitam ti pagnam. Amo, aging gait. Diyak pa'y lamaawatan. Ngam adda atap ko. Nga adda kami itinalimad abis. Aday ta. Sumrekan. Agur oray ni Bruno kin ka. Ha? Ni Bruno nga agpaiso. Nakakukot iti sulay. Nakabarabad dagiti matana. Ken nakapungo dagiti imana. Kasla agkakapsot tilangan. Sino ka? Bruno, siyak ni Gabat. Umay kayagan iti kanam. Mabit lang. Tay katak ti barabad dagiti matam. Ken ukarkaran ka. Ayop ka, kapat. Di ka mapakawan iti naramid mo kanya. Diyak mo ti bagbagam. Ang kulbod ka pa lang. Pinagtinulungan dak ka ni Senyorito Brandon na minanso. Alpasan na, yung galot dak iti tugaw. Hindi makariingak. Awanan na pulos ti makitak. Nakapsut ako ng kapoy tinalaos sa pising ko. Diyak mo, lumanong ang tawo na diyak nangan. Uray siyak. Diyak mo, noan niya daytoy kwartong ayanta. Binarabadan ni Senyorito Brandon dagiti matag. Makapapigsak lang, kakas ka kanyak. Sana mampalin na diyak na ibalas tayo ka napasama kanyak. Mangan kan. Agpapigsa ka. Ngamsaan ko nga mo, no kaano man ang abilinan dak apakanan ka. Talaga mabisin ako na yun. Inutin takmatan na patayon.
Saan ko ang maaklon dahi napasamak, mama? Talo at tao tayo tinaray. Sa bali lang dagiti nasugatan. Malaksid iti adong armas ken bala ang nasamsamda. 5 pa'y akabalyo tinapukaw. Tonto, dagiti pasurot mo, tayong palubos na kitin na nakastrek na diya kabalyero iti rancho. Sanda na pakadaan kano tinapasamak, mama. Linib at dagiti kabalyero. Ah, May isa ni Sindong kadagiti nasugatan. saan da ka diyan na ilasin dagiti kakadwa na diya kabalyero? Saan mo, ha? Tanasip nga. Un kayam, ayan ni Gabriel. Siya kundi makamuking kuha na, mama. Ayabak. Sa dino ay tinapnapan ang gabat. Amom ka din no anya tinapasamag iti rancho iti rabi eh. Inistorya ni Bursyo kanyak na nabarang. Rinaot ka no ti kabalyero. Ken dagiti kakadwa na ti rancho idirabi. Ken sinamsamda dagiti adong armas ken bala. Talo ka no tinatay. Sa bali pa'y dagiti nasugatan. Nagkasarmat tanday di anapasamag. Anya tayo kunam. Ada kakadwa ti kabalyero. Adda. Ket ad naman ti panagatap ni Senyorito Brandon. Kadagiti trabahador akakumplot da ti kabalyero. Anyat pagsarsalitaan nyo ato. May panggap iti napasamag iti rancho, senyorito. Kaasimot dagiti natay. San mo nga mo ti sasaw mabakbakatan? Umay kagabat. Nagkibaltang dagiti trabador. Takas ti mapasamak kadakwata. Marik na ka mabisinak mananaw. Nakapsutak lata. Itay makastrak ni Senyorito Brandon. Binili na ni Gabat amang pungo kanya. Kanmang barabad kariti matak. Kanadlaw ko. Nakasla binarabadan ni Senyorito Brandon ni Gabat. Nagtatap ko at tinaliman na kwarto iti basement ti villa tayan ko. Gapo iti panang raot ti kabalyero iti rancho iti rabi. Talo ti pasurot ko anatay. Adda kakadwa da ya kabalyero. Ket ad namanen ti panagatap ko akakumplot yo. Ket nakikadwa kayo pa yung kenkwana. Awan ang mumi, tineta, senyorita. Kaya't yun na patayin kayo langan. Gabat. Agsagana ka. Agsagana kayo kadagiti kakadwam. Nakasagana kami akanayon, Senyorito. Tibilin nyo lang ti orayan mi. Nay, kasada ka tayo. Kasada ka tayo, senyorita, pangasayaw. Nakapan. Senyorito Brandon. Nawaya kayo amang sukimat iti unag ti balbalay bay. No atapen nyo nga inlemang medag iti paltok asinamsam ti kabalyeraw. Gabat. Aggunay kayon kadagiti kakadwam. Kakadwa! Serkan tayo ti balbalay dagiti trabador. Ket no adda masarakan nyo nga armas. Nawaya kayo. Puuran tayo dagiti balbalay da. Sige, kakadwa! Sukimatan nyo anaymbag iti unag dagiti balbalay. Nasken amasapulan tayo, tinakailumangan dagiti balakan paltog asinamsam dayjay a kabalyero. Esmeralda, Ama Emiliano, apay nga adda kayo titoy. Armas ka diti sapsapulem manong Gabat. Isukok kan ka di paltog ko, wented mo idikat niya. Anya, Amom kadimot laeng ti mabutang Gabat. saan dak akarkaritan Ama Emiliano? No kayat ko, uray awan masarakan ming armas, iti unag dagiti balayo. Mabalin ko pagparangan nga adda nasarakan mi, nga ilumlumeng yo nga armas. Talaga adakes ka Gabat. Ngam saan amay may sa ti aldaw. Si kanto ti sumaruno kadagiti talo a pinatay ti kabalyero agakadwayaw.
Saan to ang mapasamak dayta, Ama Emiliano? Nasiglatak. Siyam tibiyag ko. Kasta ti panagkunam. Ngam da ito'y tilaglagi pang manong gabat. Sakto ti mangutang iti biyag mo. Itay pa'y anak kapanaw na gabat ken Senyorito Brandon. Saan na matlaga na makasubli dito'y bilya? Ay, madanagan ak. Nangag ko ti imbilin itay ni Senyorito Brandon kadagiti pasurot na. Nga idauluan ni gabat. Apatayin na dagiti trabahador. Apakasarakan na kadagiti balak ken armas anasamsam iti rantyaw. Puno nga tati atap da. Aso magmamanon at trabahador titimipunan iti kabalyero. Nukastaman bilang. Mabalin anapunwandan. Ang adangarod gaway da. Malagip ko gaya. Jak nasa lugsod kinigabat. No nangipanan na itimakan a pinaala ni Senyorito Brandon. Kat ni Doña Margarita. Ayan na nga ta. Ay, mabutungak nga at tuktuk iti kartuna. Tamang ano dangran na. Senyora, saan nyo ipaturong tisat kan kanyak? Pag-aso yo, sandak apatayin. Dito'y gayam tinangilamangan ni Brandon kan ka, bro, no? Isumat lang kaya makalaat ti panagpukaw mo. Pag-aso yo. Oray ka sa no ti panagpakpakaasim. No kaya't kaapatayan. Adda ka di mabalin mo, ha? Tsakpay kaya't timatay. Makigasang ka sa pa. Ha? Napumat na kitimak ng sakak. Agkararakalangan, Bruno. Tatalaga ka ni Busana mo. Ho! Ho! Oh, Senyorito, apa yan nagsardeng tayo? makapungtutak lang na eh. Yak maklon din na pasama kiti rancho, gabat. May isa ni sindong anang sursurukin ka. Saan ka di? Kit nasugatan. Limib at ti kabalyero, senyorito. Saan tayo anam na maanday di ang mapasamag? Plano kakalpasan ang makasubli tayo ijay bilya. Agpakadak ko ma. Tama pa na kiji rancho. Sige, nga magsubli tayo ti purok. Kaya't ko ti pumatay. Ha? Manipod nagbaling ka at taok gabat. Awan pa'y pinatay mo saan ka di? No adala na sarakan ming armas, senyorito. Talaga pimatayak ko ma. Agsubli tayo iti purok. Kakadwa! Nangagyo ti bilin ni senyorito Brandon. Agsubli tayo iti kabalbalayan. No agkibaltang dagiti trabador. Agayos lakit di ti dara. Papanan nyo at trabahador. Mabutang kayo. Kat panggap na kami alibasan. Saan to ang mapasamak dayta gabat? Saan kami ang mabutang? Saan kami ang pumanaw? Makan kami kuman nagtrabaho. Malaksi bitin bati yung aligagaw. Masa ko nagtrabaho kami. Manggid kami, tatlong diyak kami. Ulitet gabat. Saan kami ang pumanaw? Tuntunan miti kalintigan me. Anya akalintegan ti ibagbagayo lakay Emiliano? Agulimag kan la ka Emiliano. Taamangan no si kati unaag apatayan. Dumangag kayo. No asino man ti makaitudo kada kayo iti nakailumangan da kita armas ken bala. Adagor oray adakkel agong gunayo. Amo kaso magmamanulang kada kayo ti makikumkumplot iti kabalyero. Mabilbilang dalan. Ado kada kayo tinapudno iti asyenda. Mangdedak iti sang agaso taribo a piso sa agunggo na ti makaitudo. Iti nakaidulinan dagiti armas ken bala. Asinamsam ti kabalyero ken sumagmamano akadwana. Dakkalagong ko na data, Senyorito Brandon. Talaga dakkalagong na. Dakkalagong ko na.
Dakkalagatan ti isang gasot a ribo a pisos. Ibingayak pa'y iti magaikan a kalidaan. Kas nanggagyo. Sa nga gasot aribo ti gungguna ti makaituldo iti nakailumangan dagiti armas. Saan lang nga may maysa ti magunggunaan. Numano kayo ang makaitudo. Gunggunaan kayo iti sagsasang nga gasot kayo a ribo a pisos. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kung maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya nga tatipang panggapan ni Senyorito Brandon. O sanon, no inutan nakapatayan. Duwan nga daw asan nakapinakan. Sana mabalin. Masapo na makalibas ak. Nalagdat itali. Anay pungo ka nagtimak. Kasla. Adadang umirirot tunggal ang gula-gula. Renguaran ni Doña Margarita iti kwarto. Malagip ko. Namin adon anadlaw ko. Nga damay sa ari daw iti unag ti kwarto na. Diyak pa'y pinatas alinokta. Ako nga't dakin ni Senyorito Brandon ang makibiyangak iti unag kadag iti kwarto ta. Barang! Saan ka di pa din tanda Brandon kan gabat? Awan da pa ay nga road, senyora. Salbag. Awan sa mo tanimpati da si bibiyag ka dagiti trabahador. Nataydan sa amin na rin. Gonggonada. Nasaysaya at pa'y namatay da amin tapnang may saan da niya kabalyero. Anya mo tinagkinaranggas. Awan asin ni Doña Margarita. Hanggang kasanon, no kastangag paisaw tinapasamag. Anya ti panagkunam gabat. San nga ta masulisog dagiti trabahador iti jayak asa nga gasot a ribo a pisos iti makaipatuldo iti nakailimbangan dagiti armas ken bala. Dakkalagatan ti sa nga gasot aribo a pisos, senyorito. Maag ti di mangayat. Naimbag ta na panunot ko dayta. Ket sinublian tayo dagiti trabahador. Uray nila ka Emiliano. Amangan no masulisog. Lakit di, senyorito. Sige. Ituloy tayong tagdalyasat. Mapantayon! Tatang, kasano da ito yan? Amangan no anda kakatwa tayo amapurar iti idinjaya da adakil agat at ti kwarta. Amangan no isagmak da tayo laang. Dagiti laeng lima akinakuyog tayo ti makaambaw. Iti nakaidulinan dagiti armas ken bala Esmeralda. Kasanon no may sa kadakwada ti agpudno, tatang. Ay, Kasanon? pagkalmaem laeng tiriknam. Saan arumbeng nga agbuteng ka? Kasaritak to ana imbag dadamyan ken Teban. Makaamudan ka dagiti lima akakadwa tayo. Talaga adakas ta. Nabilag da ngamin. Taos usarin da ti kwartada. Adwa-adwaak na itungpal ni Senyorito Brandon ti Karina agatad. Amangan no patayin na ti agipulong ken kuana. Pinagpadaanan yung sakit diti idadateng mi kada Senyorito Brandon, nanabarang. Dandani nagdin nalapos kayo kini Senyorito Brandon. Uray ni Senyorito Brandon. Nagdardaras asimrek iti bilya. Iso akas ladina nadlaw ti panagdin nalapos mi kuma. Ang mga nunatong pa kayo kuma. Anya tinapasamak. Apay anagbayag kayo. Ti amo ni Doña Margarita. Pinapatayo amin ang dagiti trabahador. No dayta kumatiimbilin ni Senyorito Brandon. Napilitan ak anagtungpal. Manipod nagbalinak a tao da. Diyak pa'y napadasan ti pimatay.
Kaya't mo ka diti pumatay. Saan nyo nadamagan kanyak dayta? Anya gamin at talaga tinapasamak. Saan kayo man akong di saludsod kanyak? Nabanugak, kan mabisinak. Iyalandak man iti kape, kan napoy. At sinakakadi iti kape. Naimas matkit iti inapoy amay bulon iti kape. Nabarang, no adda mabalin na si daan. Mangala kayon. Saan na masapol adamagan nyo? Panawan dakit din. Ang mga numakita da tayo da Senyorito Brandon kan Doña Margarita. Apay ang nagbayag kayo, Brandon. Natiktika na ka nagururay. Anyat na pasamak. Baka pong tutak kadagiti trabahador, mama. Natangken ti ulbud da. Sinirag dagiti pasurot ko ti babalay da. Ngam awan nakita dang armas. Kat sa dino nga tati na kaidulinan dagiti armas kan bala. Nasikap ti kabalyero. Bilinit to ni Borsyo nga inton madamdama. Idauluan na dagiti mangsawar iti si bubukal nga sinda. Tapno biruken da dagiti napukaw a kabalyo. Dagiti awan ng bain. Diyo pala kat pinaltupaltugan dagiti trabahador. Tapno mapilitan da nga agpudno. Nudyakla pang panunutan asaan akas karina ti mangalay ti sukat dangag trabaho iti asinda. Pinatay ko amin ng nida. Katapay di mo pala naramid. Weno rin ang patay kala kumay ti uray maisa. Tapno da kabuteng da. Dahil kumakat ala kay Emiliano ti patayam. Adda na panunot ka pinangalilaw kadakwada, mama. Nangijaya iti sanggasot a pesos para iti makaipatoldo. No sa dino tinakailimengan na gitarmas kin bala. Tanyat ko na. Nakalagatan ti sa kagaso na pesos, Brandon. San kayo magdanag, mama? Patayat ti makitudo iti nakailimengan na gitarmas kin bala. Ah. Kaputa sigurado akakomplot ti kabalyero. Ni Borsyo kung matipos ka kamang sawar iti asyenda. Tapno sa pulin dadag iti kabalyo. Ngam napanunot ko ano saysaya at no da kayo ti mangida ulo, gabat. Saan ka di amapan iti kaladdaan, Senyorito? Tapno kita, no napanmatla dagiti trabahador ang naggaik. Makamon da tarok. No anya ti bilin ko isut tong palem. Maawatam? Kaya't mo tasik ka ti pagbupong totak. Innak ko masarungkaran ni Sindong, Senyorito. Mapanak ko madyarancho. Taapay? Kita akno niya ti kasasaad na, Senyorito. Kumuyugak lang aruden kada kayo gabat. Kahit ko ang makita ni Sindong kentiransyo. Ang mga nuad na niramraman ang napaltugan kadagiti baka. Pagsaganaak nga rod da Borsyo, kandagiti kakadwa, Senyorito. Sige, apag isunto, no nakasukata. Tinis si imak itay ni Damian. Ngam kinunana, ang nasaysaya at nusyak ti makisarita kadakwada. Kasano na da kadwate o trabahador ang masisirap iti kwarta. Paisiman da tayo. Masapul na agkay sa tayo. Saan tayo apaalilaw ken ni Senyorito Brandon? Kasladyak mamati nga itong pal na tijaya na akwarta. Anya nga ro ti aramitin tayo, tata. No meeting tayo, ang mga naadagi pulong kini Senyorito Brandon. Napagad, nga masapul ang makigasang-gasat tayo. Tsak maawatan ti kaya ti asawan, tatang. Saan nga ka napagkat ti plano yung aramitan? Sige, agtrabaho tan Esmeralda. Ang mga nusaan ta ang masiputan dagiti mang bambantay kada tayo. Mulang lang kayo! Apay asan yung imbaga kanyak adwa abaka tinapaltukan. Anya pa'y Servina? Kapilitan ang mapartida? Nagasat pa ilan ni Sindong, Senyorito. Sana napakarwan. Damgis la ti sugat na. Uray na tayo kuman! Paltugak pa'y kiti na, inutil. Senyorito. Isakit mo ni Sindong? Gaputa sinursuruan na ka? Basta? Ha? Duwagayam ti baka na paltukan.
No saan ko maamuleng data sindong. Saan ko maanakastrik ti kabalyero. Kanda kiti kakadwan. Wah, kayat ko ti pumatay. Senyorito. Agunakan! Da kayo lima. Bayabayin dak ngagsubli Jebelia. Nujak makatipala. Ay, makapataya ka talaga. Nagaduda nga bambantay di rancho. Di pa lakit nga rod pinatay amin da dya kabalyero ida. Kasi ti palawag dagiti daduma. Inot ti kabalyero a pinukaw ti puot da. Wah, kahit saan daman la nakadlao. Idi ada nagasob ko makadakwada. Awan nakangag. Idi adda nakadlaw ka na kawada. Napasamak ti pindaltukan. May salang ti kabalyero a nakipindaltog. Kat dagiti kakadwana. Isuda tinangala itarmas ken bala. Adong armas kan bala hati natakaw da. Anya ti plano da gijaya nagtakaw. Masapol ngagsipot ana imbag dagiti pasorot tayo mama. Pabantayak ana imbag taglawlaw ti Vilya. Salbag! Maputang ka di Brandon? Manudalaang idinto tanakan adu dagiti pasurot tayo. Sanak ang mabuteng mama. Tauray siya. Nakasaganak ang makirangan. Masapol nga galigtak dagiti kakadwa tayo. Tapno saan tayo amaliba. Kasi nakabutbuteng matan ti mapaspasamak. Paingatan ka no ni Senyorito Brandon ti panakabantay ti aglawlaw ti Bilya. Ay, kasanon nga agpaiso no agbaligi ti kabalyero nandag iti kadwana amang serrek iti Bilya. Ay, amang ano may ramrama na. Ay, injak pa'y kaya ti matay. Agtigtigar-garak mata ni tinervyos ko. Ay, kanya nga tanong agpakada aklaangan na pumanaw. Kasanon ti panagbiag ko at nagrigat ijay lugar me. Naitang matayak nga raw. Malimlang ano nakapudpudot pa ilang tatang. Hay, nabambanugan nila ngayon. Kasta una iling et yun. Sakmat ti sumablat ng gabi yun. Asidag tayo launa yan. Iti masakupan ti asyenda ni Don Servando. Ang mga nuintong lawas na malpasan. Ay, unarot ha. Tatang, adadim tayo nga nakakabalyo. Ay, wala ron. Manong gabat. Saan kayo agsadot-sadot? Masapol amalpasan na magaikan ti kaladdan. Tapno maradon apagmulan iti unas. Ni Gabat, timak na laeng agburikan ti darak. No masadot kayo nga trabaho at tapamuspusan. Ito doyo laangan no sa dino tinakaidulinan dagiti armas ken bala. Asinamsam ti kabalyero iti rantyo. Mga lilaw kayo! Anya ti kaya tyo mapasamak. Da kami at trabahador ti aglalaban. Tatang! Padaasan day ta agabat ti umasidan. Nakadado kayo. Saan nyo anasarakan dagiti napukaw a kabalyo? Sa dino kumati nakaipanadagayay. Ayan ni Gabat! Senyorito, napanag iti kaladdan. Apagbitak laang. Inulit ko laang nga imbaga ti jaya yo asa nga gasot aribo a pisos. Nakitam da Esmeralda ken ti amana? Dinamag ko kadagiti trabador. At dadakano iti ungto ti kaladdan. Iti asidigan ti asyenda da Don Servando. Dakon napan iti ayanda. Kasta ka di. No kasta, dandanin malpasa magaikan ti kalidaan. Nagawid ka din dagiti trabahador? Juan Senyorito. Amangan no saan da pa yan nakadanon iti kabalbalayan. Sige. Aginanak pa ilang anon. Kinaginanak ka.
Tadda pa panantayin ton, madamdama. Matmaturo kami na ng tatang. Siya kung tiyagluto iti pangrabyan. Aganos ka, Esmeralda. Este na istorya gayam ni Ambong. Nakita da kanaw dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Pinagdamagan da kanupay. No adda nakita da kabalyaw. Ay, Emiliano! Ha? Tama na ni Manong Kapat. Ay, anyaman nga tantirantada. Rumar kayo iti balayo! Kaya't na kayo kasarita ni Senyorito Brandon. Kasarita kina. Ituloy mo lang ti panaglutom. At talunasan ko. Makigasang gasatak no kas pangarigan. Napagkadet ang aramidan nyo, tatang. Akong tigaway yun, no talunasan laan ti isarsarang nyo. No magulpik ni Brandon kat masigpat ko ti ulo na. Ni Doña Margarita langan ti problema tayo. Nakay Emiliano! Matagtakanan ni Senyorito Brandon nga gururay kada kayo. Urayon nyo katipay asarkan kayo di tabalayo. Nusan mo ang mauray arumuar tayo talakay? Pura mo tibalay na kamat? Talaga dakas ka, Senyorito Brandon! Bilangan kayo! Aging ga iti talo. May isa! May isa ka ba'y kamat? Ang payabilangan pailangan. Nusan mo amay to rin? Itid mo kanya katintong karmas. Tatang, kasanon? Gabat! Senyorito Brandon! Rumuar akon! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mabuting kamatlagayam lakay Emiliano. Urayan pa ilang abot-bot nga da ka. Kuna mga tajak may tunod apuran ti balayo. Senyorito Brandon, dahil takadilatan ti kaimot ingad mi at trabahadorya. But-but nganda kami. Karkaritin na kaniyan. Asino ka di pagpambanakliyo? Daya kabalyero? Anya ka di ti kasapulan nyo kanyak, senyorito. Amok ada kayo tinatangkan ang makikumkumplot iti kabalyero. Pagpilyin kayo laka Emiliano. Sang gasot arriba pesos win no daya kabalyero. Iyakam mo, di paglemlemengan ti kabalyero, senyorito. Natangkan ti olbod mo. Napatpatag ka di ti kabalyero, ngam ti dakkalagatan. No di mo amo ti paglemlemengan ti kabalyero. Ibagam kanyak no ayan dagiti sinamsam yo abala ken paltog. Ay, ad manahen ayak amo da ita, senyorito Brandon. Talaga ang tangkan ti olbod mo alakay. Kaya't mo ka dita patayin kalangan. Ha? Sige! Sige! Sige, Senyorito Brandon. Anya pala ti orayam. Patayan da kamen! Esmeralda, aglisi ka. Saan mo aling danti amam? Nila ka Emiliano lang ti kahit ko apatayin. Ay, pabusuyam ni Senyorito Brandon. Noan niya ti kahit nangaramidin Esmeralda anak. Aglisi kahit isang wadak. Saan, tatang? No patayan da ka. Patayin na tayo la aminan! Kanya ka tati orasan. Mabisina ko na yan. Amok ajak mauray ni Nana Barang ang mga balon kanyak. Saan lang nga amuray tinalima na sila. Ligabat. Oh, nasikap talaga ni Senyorito Brandon. Kasanon na ito eh. Inutandak kadilatan apatayan. Sumargan kayo kaman ngagsangit na. Ang mga nga ti mapasamak ka na kayo. Esmeralda, Iliano, Houston, saan yun akabailan ti kinabilag dagiti asyendero? Inapoy,
Suko yung lakuman, dagiti armasyo. Kasukat, isang agasaut, aribo apisaus. Susana. Ay, dakalagatan, isang agasaut, aribo apisaus. Kalpasan amaawat tayo na itagatan. Pumanaw tayo dito yung asyenda. Nagkalanagatan na ita, pangrugyan tayo nga agbiag. Saan, Susana? Ay, pag-aasim ka day. Esmeralda. Ay, tulungan na ka mga lukoy kun ni tatang mo. Nanang. May anak ang makisarita ka nanang mo, anak. Dinggan na, Susana. Kaya't na tayo lang ang lilawan ni Brandon. Sana mo't lang ay tating karina agong ko na. Patayin na tayo madlaan. Nolbag! Anya ti pakaringgoran nyo, ha? Kaya't yun na kayo ti pagpupungtutak, ha? Senyorito, Makapungtutak mo na ikabat. Kaputa mo ni Esmeralda ayak kabaanan na patayan. Wah! Wah! senyorito. Anya ti sumarunong aramidan tayo. Kasarita ka inton madamdama. Adda kahit ko apa aramid king ka. Urahin nak aging kay titing nga tinabi. Adda pa aramid ko king ka. Sige. Adda ka no paaramid na kanyak intunting nga trabi. Anya nga taday jay. Ibaon na kami nga ta apasurot na amapan iti kabalbalayan. Makapungtot launay. Tasaan na napagpudno nila kay Emiliano. Pinagkadkadan na ti sangagasot aribo a pisos. Sa bimalaat ni Esmeralda. Talaga nga taapatayan na nila kay Emiliano. Wano, siya tibilinan na amang patay. Ni Bruno nga ta. Kumusta? Nasikap ni Senyorito Brandon. Saan na akayat amamwak tinalimad a kwarto ti bilyan. Brandon, kung naklakit din no remote manad na ya kabalyero. Siyak tinagpaputok, mama. Anya? Mangikiktot ka. Makapungtutak lang na. Nagkadkadan nila ka Emiliano ti sanggasot aribo a pisos. Kasukat dagitin lembeng dang arbas ken pala. Kat, talaga ka di nga itad mo tayo kwarta no bilang. Wano patayam nila kay Emiliano. Kapalam nga tapatayan? Kat iso ti ama ni Esmeralda. Mama, Kan mapanaknakam ka di. Amay sa nila kay Emiliano akadwa ti kabalyero anang raot ti tiransyo. jak amo mama. Oh, Ngam sanak amaming ka. Aging kay ti jak mamon. mabitlaan. No, ada pa kay naigan nila kay Emiliano iti dayjay. Amulakit din ni Susana ti aramid ti asawa na. Naluklok ng lang kinakamdaan no isot kasarita, Brando. Tantanangin nyo na barang. Tandani ako nadilnakan ititikot lauya. Apay ayang tigtigargar kayo. Hagdan nervyos at pailang araw. Gapo iti panagpaputok ni Senyorito Brandon iti nakasangput kayo. Anya ko matipagbutngan nyo. Ni Senyorito Brandon tinagpaputok. Impagarap ko nga raw no at tamanan rin maaw. Nakita yo ani Senyorito Brandon tinagpaputok saan ka di? Mangan kan gabat. Isa dinugayam tinapananyaw. Dengdenggan nyo itay. Nagpakuyog ni Senyorito Brandon. Amapan makisarita kin nila kay Emiliano.
Ngam natangkan day jay alakay. Pinagkadkadan nakit din ti nga gasot aribo a pisos. Atapen nyo kade, amay sa nila kay Emiliano, kadagiti kadwa ni Caballero anang raot iti rantsaw. Saan nga imposible ang mapasamak dayta, Nana Barang? O sige, panawandak pailaan. Saan ko ang maipasnak ti mangan no kasarsarita da? Tagalaman ti Rabi, Susana. Maturog kan. Emiliano pangaasing. Ipangagnak kuman. Mabuti nga ang mga nupatayin na tayaw ni Senyorito Brandon. Isuko yu kuman dagiti sinamsamyaw nga armas ken bala. Susana. Saan kan nga agulbud kanya? Iti dayday arabi ay nakariingak. Naduktalak nga awan ka iti abay ko. Uray ni Esmeralda. Awan iti kwartuna. Saan ta kuman napagsaritaan dayta, Susana? Saan tayo ang malabanan ti kinapilod da? Awato mo ti jaya ni Senyorito Brandon. Saan itong pal ni Brandon tigatad, Akarina? Kat patayin na tayo matlaan. Sige, magnaka lang kabat. Diretso. Tandanitan makadanon. Narigat da ito'y aparamid ni Senyorito Brandon kanya. Nakabarabad da kiti matak amagmag na. Amot no sa dino ti papanami. Kunak at diretso lang ti panagnam. San ka nga kilo-kilo? Jak makita ti dalan ko, Senyorito. Amok. Basta tong palam ti bagaking ka. Adayo ka di pa'y, Senyorito. Asinagdan. Basit lang na panaganos. Amok ka marigatan kay ti daytoy aparami ko. No kahit mo, ni Bruno, ti pagibalsam to. Nanatlaw ko si Marag. O sino na ita? Siyak. Kaduak ni Gabat tapno uluyan dakan. Saan? Napatayin dakmat lang makikasang-kasa ka. Abday ta, nikat kun ti barabad dagiti matam Gabat. Ikatamutan ti barabad dagiti mata ni Bruno. Bruno, saan ka ngagkot-kot eh? Apama na may katinibarabad kanya. Oray nakapulag iti imak makikasang-kasa ka. Aday ta. Mabalin mo nga imulagat dagiti matam. Itan na! Lumaban ka gaya, ha? Patayin ka laingan? Lupot, tisiba mo ka na bagay ka. Nasakit yung ulo ka. So, tinutayan ko. Narakit iti maya sa ito gawa. Kasto iti plastar ko iti kalpasan ti panagtinulong dagabat. Kan Senyorito Brandon anang bugbog kanya ka. Bruno, sika ka di ngagpaisaw. Nana parang kita nyo lang arutan na siya ang namang kayo palaan. Lukluk kundak ka na Anya ka din daytoy amapaspasamag kan ka, Bruno. Sa dinaw tinagkapuam. Tsaka mo, saan kayo nagdamag? Nagsakit lang arunan ti ulok. Rukadam nakit eh. Ay, diyak kayat ti makabasol. Uray maasyanak kan ka. Di ka mabalin arok atan no awan ti biling. Dusaan daklaki day. Ikandak nga ron iti kanag. Mabiit laan. Inakdamagan kini Senyorito Brandon no. Kayat na apakanan ka. Nyamot na naita pa nagpampanurot. Masapol ka di pa lang ipakadayo ka ni Senyorito. Timapisin pa kanan. Mawawak unay. Danumlaan ti kabailang nga iserbikin ka.
Mabalay, tainak mangala iti danaw. Sana ka makapigsangag pungtot. Ibalas ko na ito pa ng parparigat na kanyak. Patayak dagitagi na. Minansunak manan ni senyorita grabe. Nakapukawan ti poto. Pagsangsangit kayo man na nabigbigat, nanang. Nagpakpakaasi akan ni tatang mong idirabi ay. Ngam di nakimbagan. Sa dinaw tinapanan ni tatang mo. Kwa, nanang. Anak ko, ang pundo ka kumakanyak. Adda na pananda kada manong damyan kan manong teban. Nabayagan asaan tayo na sa rungkaran ti inumatayo, nanang. Pinalutput ko ana imbag idirabi ay. Ulitak ti imbag akan ni tatang mau idirabi ay anak ko. Pang naaasim, saan kayo kuman alumaman? Nalabas dan, nanang. Ay, di day ta pa nagsasaom. Punaw, nakikumplot kayon iti kabalyero. Kadua na kayo kan ni tatang mau anang raot iti rancho. Kat nagsamsam kayo iti armas kan bala. Nanang. Iti day di arabi ay anak ko nalukagak. Awan ni Emilio iti abay ko. Katuray sika. Awan kamot iti paginidaam. Pudno timbaga ni tatang. Saan tayo kumapasisirap iti kwarta? Mitsa ti biyak tayo day tananang. Patayin da tayo matlaan. Gamatay tayo matlaan no lumaban tayo, anak ko. Nanang, addagaway tayo. Uray na mo tayo laang. Ni Apo Diyos ti kamang tayo. Saan nga namungan ti Diyos ti panagibanas? Mortal abasol ti pumatay iti pada a tao, anak ko. Nasayat. Tambuyo ti inararamid yun, Nana Barang. Bayan nyo nga uray matay iti bisin ni Bruno. Saan ka kadi amaasyan kan kuana? Nagdakas ka matanyam ni Bruno. Saan nyo nga ibagaday ta, Nana Barang? Saan dak nga mo? Talaga saan ka amaawatan? Asino ka at talaga? Danggandak. Nawaya kayo ang mga asikin ni Bruno. Ngam sigurado ang madusa kayo. Nakakaasila unay ni Bruno. Masyan kayo kenkwana. Ngam saan amasyan iti mismo abagina. Basol na matlaan. Natangken ngamin ti ulo na. Kumuyog akin ka amapan iti kalibdaan inton madamdama. Nabayagan ajak na panijay kapat. Ngam kasaritak tupay ni Bruno. Dandanin makadanon dagiti trabahador iti pagpatinggaan ti masakupan ti asyenda, senyorito. Agburik man di darak iti pan nakadakamat dagiti trabahador. Kahit daka kalabanan. Mapantayo gayam iti purok. Isublat ko akasarita ni Nana Susana. Brandon, siya konti makaamok ni Susana. Mama? Ipabusoy mo kanyak na yabakan. Gabat, kuyogan na. Barang! Isaganam tayo lati ko kan shotgun. Anya ti plano yung aramiden. Masaksakit ka noon ni Nana Susana. Kalpasan na, but-but ganyo. Siya kun ti makisaritakin ko na, mama. Naluklok ng lang tinakam na rin yan. Saan na siya ti Sorom Brandon? Iso saan na tinalok ng tinakam na wano si ka tilumuklok ng tinakam na kapo ni Esmeralda. Di kag bali na maag. Nunas ka na pumatay ka, Brandon. Pumatay ka. Uray ubeng, wano awan gaway na natagan patayam no kasapulan para iti pagimbagan ti Bilya. Bara, ngayon mo! Nagagdak ko no saan?
Ay, si gamat-gamat! Paisaganam niya karwahe! Agarukan! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naukag ka nagiti pagan-anay ni Esmeralda. Agam, awan mo ti paltog na. Ay, sa dino nga ta ti pangiduldulinan na iti paltog na. Kandagiti sinamsam da apal taog kan bala. Sa dino nga ta tinangilemmenganda. Ay, asino nga minday-jay na kabalhiro. Anya ti panggap na iti asyenda. Ay, dadamyan kenteban. Wain, isuda ti kasaritak. Karaigay ti kabalyaw. Ay, Diyos ko. Anya nga tamanan ti mapasabak. Anya ka di mapaspasamak ka, nanabarang. Apa yung mataranta kayo? Kuha, senyorito. Sumbatan niyo ti salusod ko! Adangang nervyos sa kiti panangbugkaw yung kanyak senyorito. Ipangasiyaw, saan na kumaadangran. Dandanili natin unak ni senyora, sakbaya. Pimanaw da kanigapat. Nagtintigargara ka nang iyawat itilati ko kan shotgun. Day talakid din ti pagnerbiyosa nyo? San pa'y apinatay ni mama, ni Nana Susana? Kasimot ni Susana, senyorito. Panawan na palangan! Ang mga Susana ka makatipalgat mo. Senyorito, ni Bruno, saan pa'y anangan? Che! Mapan ka mga alay iti kanana. Ngam urayin nak amang warwar iti galot na. Doña Margarita, da kayo gayam. Naimbangal daw mo, Susana. Agyamad ka at akablawan ka pa iti naimbangal daw si kabakat. Ngam no di ka agpudno. No di mo ibagat ti kayat ko amamuan. Dahito yan ti mauding altaw mo di ti rabaw ti taka. Makitam ti gam ni gabat. Latigo ken atidog apaltog, Doña Margarita. Maminsan lang agputok day ta apaltog. Kanibo sana mo, Susana. Mawara ti bangkay mo. Maawata. Pangasiyo ka di anya ka di ti basol ko. Natangkan ti ulbod ti agama. Dala kay Emiliano ken Esmeralda. Isuasika ti kasaritak. Dobliak ti jaya ni Brandon adwa gasuta 1,000 pesos. Wano ti biag mo, ha? Ita, sumbatam ti sarutsot ko. Sa dino tinakailamugaan dagiti paltog ken bala. Kaya na. Pinalubusan niya matlang ni Nana Barangay kan nakitikanak. Ako mamakapagplastara ka mga no mamimpinsan nga ukarkaran na katipan na kaigalot ko titutukaw senyorito. Ano sam no kayat mo ti mangan? Ngem oray kumasan kan amangan. Gaputa da ito hindi mauding altaw mo. Pangasiyo senyorito. Saan da kumapatayan? Pagkawaran da. Namin anon asin nalungasing na. Gapuking ka, dandanin nakigubat dagiti kakadwam kadagiti pasurot ni Doña Silidonya. Nakadano nakijay. Tayo dyan tinakakitaan nagabat kanya. Sinapol ko ti kabalyero ijay. Salbag ka. Inranta mapaltukan ni gabat kan dagiti kakadwayo. Panagkunam, mapakawan ka pa iti dayjang inaramid mo. Iso arumbeng amatay ka. Ulitak ti saludsod ko, Susana. Sa dino ti ayan dagiti armas ken paltog. Ha?
Senyora. 200,000 pesos, wano tibiyag mo. Ay, Doña Margarita, mamati kayo kumakanyak. Jaga mo, tayan nagitipaltog kan bala. Uray, sukimatin niya, witi unag tibalay. Nana Susana, limang dahiti sa bala a lugar, dagiti nasamsam apaltog kan bala. Talo a tao tinapapatay day jaya kabalyero. Kedua abaka. Dagasa ka makapungtot, Susana. Doña Margarita, mamati kayo kumakaniak. Gabat! Gabat! Yawat mo kanyak kalati ko. Hoy, da kayo adwa dita. Anyak buy-buyaan nyo. Ato, senyora. Ana Susana, agpod mo kalaangan. Talaga pagpupungtutin na, Susana. Ano amok imbaga kun kada kayo, apo. Dahil ito'y pa! Wanya! Saan ka kanipay nagpuno, ha? Susana! Gabat! Yawat mo kanya kapatong! Diyos ko! Isa lang ka niya. Naganatangkan ti ulbut mo. Iswapatayan ka. Naglos doon? Ay, dimteng nagabat kandunya Margarita. Anya nga ta tinapasamak. Agtitigir-girak ba't ganiti nervyos ko? Ang mga pinatay damit ni Susana. Kaasiman. Apay nga inramraman da. Ang puno nga ta. Akaraman da Esmeralda ken Emiliano. Akadwa ti kabalyero anang raot iti rancho. Aramaten da dagiti armas ken bala apang laban ka dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Ano laki di may patli abiyag. Dimting kayo gaya man kan gabat, mama. Anya tinapasama? Ulbod mo't day jabakat. Imbagak pa yan na dublyak ti jayam. Pinagpilik. 200,000 pesos wano ti biyag na. Anya? Saan na kanunga mo tinakaidulinan dagiti armas kan bala? Jak pa'y sinaplitan. Saan na ta nagpudno? Katga po iti day ta ay nagaw ko kinigabat ti shotgun. Pinatay yun ni Nana Susana, mama? Ha! Jak nakalbit ti gatilyo. Tadyak pa'y nakalkalbit. Naglusdo yun ni Susana. Pinanawan min kinigabat ngawan puot na. Awan ka rit ng rayat kang kuwan? Ado tinakabuya iti panang dusak kan kuada. Ngam nagbuybuya dala, siyempre. Awan makaiturad nga umasinag. Awan nakilaban. Nagbuteng daa, nga mga naisuda ti patayak. Ang mga nusan nga mo ni Nana Susana tayo dagiti armas ken bala. Ay, diyaka mo. Pagtignayom kit ni dagiti tao. Masapol masarakan dan no sa dino tinangilimbangan da kadagiti armas ken bala. Dagiti awanan bain. Apay nga iramaraman da ni Susana. Dakas lang tinapagteng ni nanang mo. Patayag ida. Kaasibat ni nanang tatang. Nakita ka noon ni Ambong ti panang saplit ni Doña Margarita ken ni nanang. Kalpasan na saan na napagpuno. Sa pinaturungan na iti paltog. Katay chay. Naawanan ni ti puot. 200,000 pesos ti kasukat ti biyag ti inam. Dakkel a kinaulbud dayta Esmeralda. Padawan kayo pa dito itatang. Nakitaan ni nanang. Sublian kayo tulahangan itong malam. Sige, mapankan. Ngam di kayo kumagdardara sudos. Agkalma kayo laang.
tawan kawayo. Niborsyo lang ang timang kadwa kanyak. Mangala kay tumda sa kadwam, sa puling nyo tinakailimangan dagiti armas ken bala. Sige, senyorito. Anya nga ta nubingayag iti talo a grupo. Makamu ka. Oray si siyak ti agunay, senyorito. Tapno ado ti magapuanan mi. May mayat pa Ngam kas kalamalaki launay. Kabalam ti kabalyero no kas pangarigan tagsarak kayo. Aglalo kat sigon ken kuana. Pito da kano, agraman pasurot na. No atapon tayo aso magmamano kadagiti trabahador ti kakadwana. Masapol ang mabantayan da nga rod anay imbag. At dahi ti kaunasan dagiti daduma at trabahador. Sakbay apumanaw ka. Rukatam kaya man ni Bruno. Nakakaasi kamot iti dayta lang ang Bruno. Kaskala na pungo abaka amang urunguran. Ayop ka. Makarukatak lang, balsan ka. Patayin ka. Nakarit ka pa ilaan, Bruno. Siyak ti pinusgan ni Senyorito Brandon amang rukat kan ka. Ngam ka po takarkaritan nag. Patayin ka man laang. Inasot mo ti paltog ka ng punyal mo. Agpili ka. Anya ti kayat mo. Paltog, wano punyal. Agpada dagitoy amang godas kan ka. Saan? Awan gaway ko, tanakagalot ah. Waya-wayaan ka, no anya ti kunam. Kalpasan na. Agduelo ta. Ngam siguraduak, Bruno. Sika, ti matay. Nanang, anyat marikrik na yun. Naut o ti paset ti pagi. Alala ti po. Dagiti takyagan lupok. Kunak ano ka ni mo sa anak ko. Nanang, Nagbuti nga kiti. Panagip paturong ni Doña Margarita. Iti paltok na. Naawa na nag-itipot. naulpit talauna yan, nanang. Kapag ginamit dati kastoy ka na tayo. Utang agtibiyang ni Doña Margarita. Anak ko, awan tigaway tayo. Ayan, itatang mo. Takasarita kayo ko po. Adwa. Nagbati di kaladaan, nanang. Pilitin dak nga agpuno da Doña Margarita. 2,000 pesos. Uwid nyo tibiyag ko kano. Nanang. Anak ko, litak manon ti agpakpakaasi ka na kayo. Kundi tatang mo. Isukoyo ko man nagiti armas kan bala. Naman niya di mapasamak ka na tayo. Napamutbutin tayo latan, nanang. 2,000 pesos, anak ko. Dakkel agatan. Makanayan day tapang rugyan tayo nga agpiag. Adan gasto sampay nga agadalan ako. Nanang. Anak ko nabilag daw, nay. Saan tayo akabaulan, ida? Matay tayo laang. Alilawan na tayo lahat, nanang. Sandan tumad ng naipit magbagan ang kwarto. Kan saan na tayo apalubusan na makaruwari di asyenda. Agbalin ka de at anam tayo ti Vilya, anak ko. Paano ka saan tayo ni ipalubos, nanang? Saan tayo napaadipan? Itibutang tayo. Lumaban tayo. Ituloy yung tiagin, nanang. Kat saan kayo apanawan? Bantayan kayo nga agin, nanang. Hiya! Partakang pa'y tagtaray kabalyo. Loko dahi di abro. Karitan nakiti. Itay kinarit kung agduelo kami.
Nagbutang matlaang. Hiya! Hiya! Agay ayam payla iti alinta tao. Tila na ni Nana Susana. Anaglusdoy gapu iti butang na. Nagistayan. Kunak no saanan ang maasyan ni Doña Margarita kini Nana Susana. Hiya! Hiya! Kunak no saanan ang maasyan ni Doña Margarita kini Nana Susana. Ngam maiturad na nga taa talaga ti pumatay. Nukas pangarigan tamatay ni Nana Susana. Agpungtot lakit din nila kay Emiliano. Naturad alakay. Ngumaan niya kumatigaway na. Agyaman ka. Tanaas yan matlaang ni Senyorito Brandon kan Cabrunaw. Nakapsotak na naparang. Sa kinarit nagpanigabak nagpinaltog kami. No si kamit nga mintiin mo na akim marit kenkwana. Agyaman ka tatitalitigin pas na saan ati tenged mo. Awan pain mo bakit? Ay na Bruno, agnakam kagaminan. Sa dinaw, tinapnapanam kadagiti napalabas nga aldaw. Ano na ita saludsod yun? Imbalod nak ni Senyorito Brandon. Ngam sa dinaw, tinangibaludan na ken ka. Ay, palula una yan damdamagan nyo. Yalan laki dit ka nag. Masapo lang mapagsubli ka daros ti piksa. Kakatwa, agina na tayo pala. Iti dati ka na kayo tinangirakadan ti kabalyero ken Bruno. Kalpasan ang makainan na tayo, sawaran tayo tiaglawlaw. Sige, gina tayo. Makita nyo ka di dayta? Kasla kakalkali. Saan nga ta adita tinakaikalian dagiti armas ken bala? Saan tayo sawa? Gunggunan na tayo lakit din ni Senyorito Brandon. Numasarakan tayo dagiti armas ken bala. Ha! Kabalyero! Ti kabalyero! Oh, balasin tayo! Sika ti matay loko! Pasit lagaya mantisan ang nagaika ni ti kaligtaan. Nila kay Emiliano. Agkakamakam ti panagkapyun na. Lagay Emiliano. Napigsa ka pa'y lagayam. Ayan, Esmeralda. Naulpit kayo launay. Gamapay nga inramraman nyo ni Susana. Anya ti inaramid ni Doña Margarita. Dandanin na tayo ti asawak. Naturid ka unay, ngagsungsung batla ka Emiliano. Trabahadura klaeng, senyorito. Ngam adda kalintagak nga agsaaw. Ha? Opay! Umasinig kayo! Anya ti problema? Senyorito, nakarangat mo di kabalyero. Anyat ko nan. Anya ti napasamak? Siya lang tinakalasat, senyorito. Ang karigatag tinaglibas. At sugat iti makrangkaw. Salbag! Agpapada kayo nga inutil! Salbag ka, kabalyero! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tonto. Anya daya karibo subarang. Apa yung bumbumisag ka, ha? Nakabutput ang adamat, senyora. Lima ka no ti tao yung tinapapatay, jay katurturudan apa sa ti asyenda. Anya ti kinunam. Naimbagtaan nakalasat ni Rado. Nga maadasugat na. Kat ni Gabat tinangidaulo ka dagiti nagsawar iti asyenda. Tapno sa pulenda dagiti nasamsam nga armas ken bala. Kuha, senyora. Nagtutulag ta kanong amin, nagsisina.
Kastemot tan tinapasamak. Kat ni Brandon, saan nakadipay anak mo ang tinapasama? Oh, jak magustuhan day ta. Inkarigatan ka no ni Rado, tinapan iti kaladaan tapno mapakaamuan na ni Senyorito Brandon. Ni Senyorito Brandon, tinangbilin amapan tumulong dagiti dadu mga agbadbantay dito bilya ang mga naupiti kabalyero. Ne, ada ka mo't gayam Bruno. Apay asaan ka asim mo raw? Agpampanunot kayo kanina na barang. Itay pa'y bigat arin ko atan rak. Nudyak mga tapal na eh. Ay na, di ka pala nagbale, Bruno. Panawan man. No day tati ko na, no da masapol mo. Sanak ngayayaban, makamukay ti biyag mo. Nagloko na itabakat. Oh, nakabutbutingan na dya kabalyero. Katnigabat. Kunak man no nasiglat. May mga anak lang. Siyak ti mga nop iti dahil diyang estranghero. Ada kayo gaya mong senyorito. Mga angas pa ilang ni Burog itay. Angam, nagsalungay-ngay mutlaan. Ayop ka kabat. Kati nang idaulo ka dagiti kakadwam. Apay ngim palubos mo ang napasamak na ito'y. Ha? Kuha, senyorito. Impakada-kada kayo ti panagsisinami. Napanak iti kakaykaywan, iti labas ti kaladaan. Taamangan ko na, no iti paglumlumangan ti kabalyero. Talo tinatay iti rancho. Sa limamanan. Nasikap ti kabalyero, senyorito. San kan nga kalintigan pa'y gabat. Mangkali kayo iti pakaita naman dagiti lima abangkay. San yun ngayawid iti Villa? Nga magsipot kayo anay baga. Amangan no at dalang itaglawlaw ti kabalyero nga agsisiim. Ket lumibat manan. Namo kada manong damyan kan manong teban tinapasamak iti katurturudan tatang. Naira na kano anapan da ijay. Ket na imatangan da tinapasamak aping naltog. Nakasarita na ka diti kabalyero, Esmeralda. Saan kano? Ngem nakita kano ida ti kabalyero. Ngem di na inasitgan ida. Kasta unay ti pungtot ni Brandon iti indanon ni Rado Adamag. Anatay dagiti lima akakadwana. Nangruna ket agdengnengagak. Mangrugin Esmeralda. Wen tatang. Ket inton addanan anay apanawon tayo. Ituloy tayo ti agin sayo. Saan ka makatagari? Masapol asaan na maamuan ni nanang mo tinakaidulinan dagiti armas. Maasyanak iti na may andak ni nanang. Grabe tinarami ni Doña Margarita. No addadakas ang mapasamak kin ni nanang mo. Uray ipostak ti biyag ko. Sinalangad ko ni Brandon itinapasamak kin ni nanang mo. Oh, naiturudyo ay naramig day tatatang. Nasakit tinakam ko. Trabahador tayo laeng. Ngam saan da tayo ang mapawilan nga agsao. Tatang, saan ka di anak kumat? Nagpupungtaot. Ngam apag iso adimteng ni Rado. Kasta unay ti pungtot na iti panakatay ti lima a tao na. Uray pupuutam ti kunak Esmeralda. Agpulon tumot laeng iti kinadakas da. Makitam ka di day tatugaw gabat. Day tatugaw tinangirakadam kini Bruno san ka di. Senyorito. Kaya't mo tasikat isublat ko ngay rakad iti day tatugaw. Anyo ti basol ko, senyor. Dama ka pa lang! Kitam ti bunga ti kinaman nagbaybayam. Basol mo no apay anatay dagiti lima akakadwam. Mawatam? Ha? Kaya't mo tasikalangan ti patayak ka? Senyorito. Umangas. Uray matay kaluko! Makawanan da ko mga senyorito. Ikarik, saan to na maulit tinapasamak?
Imbaga mananday tayo di. Ngam anya tinapasama ka. Oh! Anya ti pagkikisan nyo, nanabarang. Senyorita, nakitutak iti dahi na nagtuog. Nasakit ti ulog. Ano ito ba iti iking tito ka? Nusan ka pa ilang atumakder kabat. Patayin kan. Kaya't mo, patukan kan! Kirikatan ti bumangon. Narong sutak ang makapungtot kabat. Sakbay asumbleng ti panagkita. Tumanaw kan! Nay ko. Naut-ut ti abagak. Ana idalgag iti iking tito ka. Bruno, anya ti kadam dito eh. Tulak man no nasiglat kagabat. Inutil ka matkayam. Kore nakapsotak pa eh. Inkarigatak ti muli. Kat nakitak ti palang manso ni senyorito ken ka. Damdami nakamutan piltay. Ako aliway ko. 5 akadwa tayo tinatay. Gapo iti day jaya kabalyero. Talaga saloy ka, gabat. Siyakto ti mangkamag iti kabalyero. Para makita. Nusikat ti masagang ti kabalyero. Ang mga nusikat ti sumaruno apatayan na. Dahita ti sand ko ngay palubos. Tungtong rin man ang tiluayo, nanang. Pakiridan nyo kumati pakinagam nyo. Malasatan tayo dagiti apan nubo, kiti biyag tayo. Ngam anak ko, kasanon, no pinatay na ni Doña Margarita. No napasamak ti kasta, nanang. Uray pakatayak matan. Rautek ti bilya. Siyak ka mismo ti manggudas kin ni Doña Margarita. Agkin tayo gakata kita ngay pagpagamanak ko. Namin ano ka di pa'y nga ibagakin ka. Awan, tigaway tayo. Nabilag na. Nulumaban tayo. Patayin na tayo amin, anak ko. Saan, nanang? Rinugyan min kada tatang. Kando kami ti kabalyero. Inutan mi apatayan dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Kadanya ti sumaruno ang papasamak, anak ko. Asino ti agikaraw? Datayaw at trabahador. Kasta kaday. Saan tayo nga'y palubos sa kasta ti mapasamak, nanang? O sige, maturog kayo. Anak ko ay kasado nga ya makaturog kamang pampanunot iti kasasaad tayo. Galpasan tinapasamak kanya kita'y aldaw. Anya pa iti sumarunaw anak ko. Kan asino ti sumarunaw amatay. Laklakit din no sandak kayat nga Serbian na naparang. Adi aman ka. Tanala ka amalunag tiriknakan ka. Masya naklakan kakag. No sandak nga ikaniti ka nagtipulong kayo. No, butbut nga nagpailaan. Asino kumati pangipulong ang kanya. Ang mga no, kayat pa'y da Senyorito Brando nasaan da ka apakanan. Anya, talagang takay. Nay, naggapuam gabat. Nasapak ang nagwanawan iti aglawlaw ti Hacienda Margarita na nabarang. Narigatan ang mga nulumib at ti kabalyero. Mabutang kamatayan niya. Sikat ti sumaruno apatayan ti kabalyero. Saan asyak, Bruno? Loko, nagasat ka. Tadyak pa'y nakapapigsa. Uray man kiti di ka pa'y makapigsa. Patayan kalatan ngawan gaway na. Aga ka diti, mapaspasamak ka na kayo. Nakakarkarit ka? Mabutang ka matlagayan, Bruno. No kayat ko. Patayan ka ngawan gaway na. Nasakit pa'y latibagik. Ket masapul ko ti pagwatwata. Nagsalita ang bikit tatang. Itay maturog kayo pailangan, nanang.
Saan mi akayat ang maulit tinapasamak kada kayo? Sana ko na sumurot nga gaik iti kalidaan. Anak, Uri ka basit langan ti magaikan itjay. alam, nataltalgad ko matirik na no kaduwang ni Emilio. Kabailak asalak ni Bantibagik. Saan abalin, abataya kong anak ko. Saan? Saan to ang mapasamak ti kastan, anang? Inkari ti kabalyero kanyak. Maitid to ti karbangan tayo. Apa man ang maparmag dagiti narangkas nga asyentero. Kanon tupay anak ko. Adulakit di ti maiparukpok adara. Patsyam ka day nga awan ti maisakripisyo apiyang anak ko. Ala, saan tayo napagsaritahan ita? Nanang. May katloreta na pa nagtaraok dagiti manok. Putid-putid iturog ko. Sabi mangon ako. Nangag ko tinagsarsaritaan da tatang kaninanang. Masyanak kaninanang. Kan madanagan ako titi mabali na mapasamak. Ngam narugyan min. Kat masapol nga ituloy mi. Kabalyo tayo siya. Talaga saan ta kami nga ingkaan. Di paltok ko. Ano tayo siya? No, sino ka man nga tarita? Saan ka di paltok ko? Sino ka tatay dyan nakakabalyo? Imata yun. Di ka balyero tayo dyan. Patket na Esmeralda. Nasakit unay tinakam ko. Iti nakapayan ni Nana Susana. Gapu iti panangisakit ko kada kayo at trabahador. Inaramit ko na ito 5 at tao ni Senyorito Brandon. Mabalin adamdamagan nyo no asino at talaga. Ganoan niya ti panggap ko. Saan pa'y apanawan? Tapno ibutak-tak ko ti kinataok. Nga maawatan dakto. Nagpaligid tayo iti dito alawan. Maipaay to ti karbangan nyo. Kat sakbay nga pagkadaak. Addan sumaruno ang matay. Amangyag iti aligagaw. Esmeralda. Anya dyan ang ngag ko aka nagtuog. Tatang. Anya dahi jay. Ti amok kat rinaot da tayon ti pasurot ni Senyorito Brandon. Ngam ti kayam kabalyero tayo jay. Adaman ang surat na kanya ko. Kahit anya ti ibagbaga dahi ta asurat. Kinunana. Aga po itinapasamak kaninanang itibigat kalman. Pinatay na ti 5 pasurot ni Senyorito Brandon. Ay. Oh. Saan kayo kati maragsakan iti dayang ay naramit ti kabalyero? Pampanunutet tinagsaritaan mi kaninanang mo idirabi. Gapaw iti panakatay dagiti 5 pasurot ni Senyorito Brandon. Mabalin ada tayo ti agikaro. Mabalin na kasangag pa'y sutatang. Ngam saan aday tatirason tapno sumuko tayo. Uwain. Ituloy tayo. No anya tinarugyan tayo. Itaman pa'y akimoyog ni Doña Margarita. Uray dala 2 pasurot ni Senyorito Brandon. Imang paypayong kankwana. Oh, salmag na kitabing tol. Ganda niya ako na itib kol. Da kayo adwa. Bayabayin nyo na bag ni mama. Mga dudakas di mapasabak yung kwana. Mama, nanyapay lang namin tisimurutan nyo. Kaya't ko makita din ang kapuanan dagiti trabahador.
Kan adda kayat ko ang makita. Emiliano! Ay, Ama Emiliano. Ayan, Esmeralda. nagbati ijay balay, Senyorito Brandon. Binantayan na ni Susana. Di mi kayat ang maulit pa itinapasamak iti kalman. Karkaritan na ka diha. Moto'y matapaltong mo sa roa! Pantukan nyo! Sana mabalin na makalipas si Kabalyero. Sana! Brandon! Saan nakapanawan na sakit ibukod ko na barusa ka? Gabat! Sa dinutayan mo! Kamatin nyo na iya, Kabalyero! Sana mabalin na makalipas! Hayop ka lang kay Emiliano. Talaga kakumplot mo na iya, Kabalyero! Awan kinapudno ti pambabasol yu kanya, Senyorito. Anay ko! Adaak lang ito pagtrab-trabahwak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, kakadwa! Saan nyo nga inggan apaltugan ti kabalyero? Dagiti tatuma! Sumakay kayo kadagiti kabalyo kat kamatin nyo! Kabat, kabalyo lang na jay. Awan tawa na kasakay. Kabat. Talaga nasikap ti kabalyero. Ay, Sawarin nyo taglawlaw! yes, Brad. Suwan na. Ang mga no dalang iti aglawlaw nga aglimlambang. Ay, Ang magandad kayo! Narigatan, numanayunan pa iti matay kada tayo. Hoy! Da kayo din ah! sabat. Kamatin nyo ti kabalyo dahi ti kabalyero! Papanab ka day, Esmeralda. Makapanunot ka kaday mo laeng amang surot ka ni tatang mo. Amaw ka. Madukutan ka nga awan ar-aramidin na dito'y balay. Plano ka sa rungkaran ti umatayo, Nana. Nabaybay antay da jayan. Inakitaan tabarang adabagasan dali kamote ang mula ijay. Uwen daw. Ijay samot tinangilumbangan yung kadagiti armas. Nanang, Anak ko, dagijay nga armas kan pala ti mitya ti biag tayo. Kayat mo ka day nga adaw ti mairamraman. Kaasi dagiti babae, nang runa dagiti ubeng anak ko. no kabalan nyo lakit sumurot kayo kanyak. Agsakay tayo iti kabalyo. Masakit pa lang ti si bubuk ka labakig. Nakapsotak. Nagpalinak samatan nga inutil. Amok nga itinaliman na kwarto iti basement ti villa tinahipupukan na kanya ka. Nagbaligyak iti plano. Nakarakaron to pa karamida kada senyorito kan Doña Margarita. Ipupuk kumot ida. Tiyak pulos pakaran ida. Kaya't kung agpakpakasi na kanyak, iti panang parigat ko kadakwada. Katinton dandanin magsat ti angas na. Ipaay ko kadakwada tinakaamas nga ipapatay. Masapol nga agpapigsaak. Mga lukoyak iti katuak. Kan oray na iti trabador, mabalin ko nga lilaman nila. Nakamatan nyo ka di ti Kabalyero, Gabat? Nasikap ti kabalyero, senyorito. Ti kabalyo na lang tinakita ming agtartaray. Kasta unay batit ti kabalyo. Gapo iti panagbutang nakadag iti kanalbuong. Sinalbag. Inutil ka gayam, Gabat! Inaramid ko ti amin. Senyorito. Anya daytoy? Ha? Oh, Kasla surat mo't daytoy. ha?
Dahito itinaiba to. Ini senyora. San mo apakibiyangan day tagabat? Siya ko ni baka mo. Surat nga pa iso. Motoy, siyak timang basa. Siya mi kabalyero Doña Margarita. Agsaka nakatasika ti sumaruno matay. Sana pa nunay to'y. Yup day jaya kabalyero. Sikati matay! Sino kumaday jaya kabalyero ha? Day jay nga estranghero ti matay. Agkalma kayo lang, mama. Agkalingatan kayon. Binilin ko ana imbag dagiti gwardiya ti Villa. Amasapol nga gridam tangag paliiw itaglawlaw. Santo ang makaasigdag ti kabalyero. Barang darasam! Ay, igtay tuyon ti danong senyora. Ayaw ka mo na may sabarang napasakon. Kaya mo tapadigusan ka ha? Anya ti mo paspasamak ka, nanabarang. Matartaranta ka. Ko ha, senyorita. Anya ko. Dahito tirumbangkan ka parang... Nasugat tero pa. Gunggunam. Naikit din. Uray pa'y patayon ka. Kaya't mo ha? Uray ta kayo, mama. Nasugat ti mayo. Nandiyan di tanti pagmamanasan. Bumanaw ka di isang wanak barang na mga tumapagay ka. Darasam, nanabarang. Mama, saan ka nagpuntot? Kalma ka lang. Mga alak itiyagas ko iti sukat yo. Winawagag ti doktor. Kapag niya tiro pa yung nanabarang. Kanya pinapasamak. Nagsakit ti rupa ka na sugat. Gaputi, panangitong pa ni Doña Margarita iti baso iti rupa. Nagranggasan na yan doon niya. Ang nakatabasol yun. Gaputi, panakatarantag iti panangdagdag na kanyak. Nabasa ni Doña Margarita iti danong ngayon naman. Kas di matiti narabin na kanyak. Kapag kami na mataranta kayo. Nabusa kailangan rudan nga po iti panagdardaras yun. Sabagay, ang layumat kat iti bagis na ita. Talaga ang sakit, Bruno. Ay, rumuwarak man iti bilya. Tabarang ada makitak abulbulong nga panghagas ko iti rupak. Ada pa nagbuteng ko. Nakasanon no, rautan na tayo ti kabalyero. Dahil lakit din na kabalyero ti kabutang yun. Paltugak tupay. Kay bagpagaglag. Na. Mabutbutang kailan ko na eh. Nigabat kan nagiti kakaduwana ti dinteng. Nagdadakalan ti bagas na gati kamuti nanang. Linghal ti daduma, tamerienda tayo. Binalbalin ko latan nagiti daduma abo nga ti mais. Ay, anya laki din na kinariga ti panagbiag tayon aya. Nainbag, kanapanunot ni tatang nga umaan dahito idi. Ada pangalaan tayo ni ti pagbiag tayo. Ang kasanod numaamuan day ta ni Senyorito Brandon anak ko. Nanang, kuna ni tatang, daga tayo dahito apasat. Saan tayo nga ambaw ti agtartaray iti panunot dagiti asyendero? Wan matkit di nanang. Naulpit da. Kamrod tala unay. Nga maasikaswag da ito'y nanang. Ay, ibagak na ko ma. Tininanang. Nonya ti pampanunutin mi. Ti plano mi alumaban. Ngamamok. Saan mo't lang ang manukot? Kan, ad-dalakit di ang matanagan. Nanabarang, nasugat ti rupa yo. Ano kayo? Naisuyat ti danom nga inuman ko man ni Doña Margarita. Tumpa na batan ti baso na kaniyak. Kasta ka di. Agan-anad kayo ngamin. Tapno awan ti pakabasulan nyo. Nay, ada day tagabat.
Bulbulong nga nadait akas labadaw. Bado at talaga daytoy nanabaran. Nakita dagiti kakadwak iti panagsawar dati naglemengan ti kabalyero. Kabalyero? Saan kayo nagsaludsad? Umuli ako ni Tibilya. Masapol ang makasaritak ni Senyorito Brandon. Luawan na pintas ng ipadamag mo kanyak gabat. Nasaysayaan mo saan ka ngagparang kanyak. Makapungtot ni mamagapo iti panagipang tadadya kabalyero. Santong agbaligi ti kabalyero. Iti dakas apanggap na kini Doña Margarita. Uwan gayam, senyorito. Adda ipakitak kada kayo. Anya rita? Bado anay dait manipod iti bulong ti kayo? Nikintin tinakasarak iti daytoy, senyorito. Pagarupag abato daytoy ti kabalyero. Wan, ti kabalyero takim bato iti dayta. Kitaan nyo, senyorito. At naman sa iti daytoy apasat daytoy bulong abato. Kasladara. Nasugatan lakit ni ti kabalyero. Nasayat law na kasaritak ni mama. Kalpasan na. Agsublita i kalidaan. Kasaritak dagiti trabahador. Kitaan nyo na ito'y mama. May isa ka dagiti tao tayo tinakakita. Ni Quintin. Katapay dayta na dait-dait abulbulong. Amang ano da ito'y ti bato ti kabalyero. Kitaan nyo takin kan ni Gida pasat ti batog ti barukong na ito'y abado. Adda na iman sa adara. Napuruan lakit di ti kabalyero. Nasaya at mat no natayan. Saan mama? Masapol makambag si bibiyag. Parigatak sa baya patayak. Bilinam nga roda na imbag dagiti tao. Dumakamagda ti kabalyero, siyak ti magpatay kan kwan. Ang subli ni Senyorito Brandon, kan dagiti pasurot na nga indaulwan ni Gabat. Anya nga ta tirantada. Maipanggap nga ta iti surat ti kabalyero. Anang ipangtaan na ani Doña Margarita ti sumaruno amatay. Iti nakitak ala nga itay dayjay adonya. Kasta unay ti pungtot na. Ngem nayurit ti buteng iti rupa na. Tagsaya at lakit din. No sumaruno amatay dayjay adonya. Sardeng nyo pa ilang ti agtrabaho. Denggan nyo ti baga ni Senyorito Brandon kada kayo. Umasidag kayo tatlo manggagyo na imbag, di ba ka? Kaya nadakayat ko may pakita ka na kayo. Adda ka no ipakita na kada kami. Anya nga tadayjay. At patingga kayo lang dita. Patingga ka no. Saan kayo nga umasidag anay bag? Mabuteng nga asikgan mi ana imbag taamangan nulib atin me. Senyorito. Sikan di mangipakita ken mangilawlawag ana imbag kada kita trabahador. Anya nga tadayta. Makita yo daytoy. Nadait-dait abulbulong ti kayo. Bado daytoy ti kabalyero. Gusto ka day. Napuruan. Nung inkarigatan na tinaglibas. Nung saanan ang makalasat dayjay. Pudno nga ta ti ibagbaga ti Gabat. Napuruan ti kabalyero iti panakasugat na. Awanan ti kabalyero a pagpampannak kalyo. Sino man na nakikumplot keng kuana? Sumukulangan. Isubliyo na kiti nasamsam nga armas ken bala. Ket ited ko ti karit kada kayo agong guna. Kasama mo na tayo nga agpaiso ti kabalyero. Ngamdalpasen ana irugimay. Da kami kada Esmeralda ken dagiti kakadwami ti mangituloy iti daytoy alaban. Sumat lagayam ang nagpupungtutan na kayo ni Doña Margarita. Napilit ko ni Quintin ang nagpudno. Nabakal gayam ti bukot na. Nang ko nga inasog na tibukot na, Brunaw.
maatap at kabalyero tinang bato iti bukot na. Naikalupkop iti dahi ta bato ti surat ti kabalyero ngagpaay ka ni Doña Margarita. Impangtana nga iso ti sumarno amatay. Nakabutmuting matdaitan bro now. Napintas law na yadamag aglaro no pumayso. Tangiwat mo. Ang mga noon na makaidanon kini Doña Margarita. Mahirap raman na. Pagsaon naman. Napintas adamag ngam sayang. Siguro mo talang kanikintin. Malagi piyo, ti bit-bit itay ni gabat, dait-dait abulbulong. At danangag ko, anat saritaan da Senyorito Brandon kan Doña Margarita. Patapatan da anapuruan ti kabalyero, iti pan nakapaltong na. Anya? Natayon ti kabalyero. Awanan, ti mang patay ka ni Doña Margarita. Anya ti makunam na nabarang. Agyaman ka awanan niya. Diya mo no kasano asong batak deta sa lutson mo. Nung mapalin ko awan ti mapasama kariribaw. Sakto ti mang patay ka na Doña Margarita. Isulda ka ni Senyorito Brandon. Dumngag kayo anaimbag iti bagag. Kasbilin ni Senyorito. Uray maatap anapuruan ti kabalyero iti pan nakapaltog na. Agbantay kayo anaimbag. Kaninton bigat. Sapulan tayo ti kabalyero. Uray bangkay natin masapulan tayo. Masapol ang mapanagnakan tayo. No anya at talaga tinapasamak ken kuana. No kasta tatang. Impay-payso ti kabalyero tinlanad na iti surat na. Ani Doña Margarita ti isarununa apatayen? Nangag ko ti panangbasa ni Doña Margarita iti surat. Kasta unay apungtot na. Agpating gamit na ti kinadakas nan. Ngam kasano ang mapatay ti kabalyero ni Doña Margarita? Ingat ang dalaki di ti pan nakabantay na iti Villa. Kan mabutoy ng arumwartay chay. Esmeralda, agdadakkel a problema. Mapatapataan na tayan ti kabalyeraw. Anya? Impakita ni Gabat, tinadait a bulbulong. Amaatap abado ti kabalyeraw, anamansaan iti dara. No agpaysoan na tayan ti kabalyero. Kasanon tatang? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.